Ötüyökünden күндө hırdaçılarım, bugün bir самый emese bilir torpanastan götürüyorum barabın, птичье молоко. Bu tütügar biheha testetin retseba hıtar, hem bir bili bisküvittah bolar bulayı, bu tütü bolağına sufletin ingrediyenler hatalarsa. Biheha bolağına şey kaçtığını sımıtlar nadılar, atoy bütün tasettünü cüydük suya bıt hota bıt, Бастан туран жылток, оны белок арарых бытыннады. Икки ийтылабыт, белок бутын кутар ииппит олох сухой болохтах, ничего лишнего болохтахсы, жылток бутын манна кутабыт. Жылтогунан бисквит оңорабыт, онтын белогунан мана че туспа икки кутоханады ди, бытта. Ажынан халбанын кундуклин көтөрүп, белок бутын манна көһөртүбүт. Белок кутун туспа икки ажатын диhe, онтон били тутта хапты веренне хатина, уже сразу бардым на месте. А то били тет белок кутун разделяйда, вытын кайтта бес белок кут керет. Жылток тия халланы бардына хаттан уруханады. Дя жылток бутун бигиги билигин туспа уран кебеби, пока ты папыт, билигин бигиги бисквитан урухпут. Бияха жылток именно bu biskвиттин орубутуганнада бэдэ кош куртук болан тахсы. Бу сахар куттууму, она ванилин куттумсе. Оны жаматкайбыт махайердлы эриттеребит куртук болар. Ол каниттен сымнабыт ына харытын кутабыт. Эриттеребит барыта холбохор, өреткенмерин. Вот куртук болмат. Оны бурдук-бутугар бу разрыхлитель кутаммат. Сухой ингредиенттері барытын теңнейбет. Оны каракаралан в 3 захода кутаммат, тестебитин мәйен тахарабыт. Дебитеги бурдук-бутун куттубут, хою тесте болын тақсы. Бияха 2 кошнада bu птичка торпутугар, онтугай битин боллана 10 см диаметрда хакана тенитебит, тестени 2 гына теңге арардыбыт бу. Оны равномерно ламмыт теңге бихебит. 10 см болар топсанын торпут, кошпут эми 10-ста, онна тойбутун буган дахалтын кайынтен кытытын тенни тария биги 16 см галы гыча тыхпыт, олин 16 см дахкындыбыт. Онна лайфхак көрдөрөкпүн баарыбын, пергаментмыт хамсабатын тугугар аллара түтүгөрити тесте хабан беребит. Вот кошпутун теңнетибит. Онна 190 градусканы сылыйбыт духовкага бухара урабыт. Түргенник бар. Буквально 2 минута болуа. Кере печенькалабы букурдук болулар быхамыт формада көмөрүн береппит, пока соёр. Бу печеньелер бит ахары хойоликтерине быхамыт форма бутун оңоробут. Ой, баттакарын. Şu bazı ballar İki manu печеньелер оңоробут. Основата уна оттатугар эми элендейлик битеги кутуга. Тере билигин боллана суфле утын оңоробутса, көрүн бу хаддах форма бун беремнеппин, эми били разъемный форма бутыгар 10 сантиметрда диаметр турурду. Аллара түнө фольганын бүрүнүп, били таханан барбатындына, оны манык ацетатный пленка бар. Они многоразовые, тохата именно бу манык муссовый тоттарга туттулар, кондитерская магазинларга баалар. Бун буланы кытыя түтүн барытын бөләмин бу таха хыжарын прищепкадан туттардым. Бу манны курдук болар. Бу манныкка именно мусовой торттар хостаналары чөй болар. Уны кытыта кыргыбай болар. Да, манныккана бастан буланы мыдай бутын түгәңар урук бутынларды. Чөйдүк биле кытытын тари бакка болар. Онаха биле коржыгын крошкаларын Көрдүй бұл күтетіне барыта суфле заливайсыгын ақта. Бән таны толгия ұркұрдықпын. Оңыр ботаңы маратта демін.
ورجع أنتقد بحطه كلامك بو أريبتن وانا سكوشون قوتن كان يحبوت وانا رتريق هذا الله يفخك сотейник с толстым дном лабыт мантыкай бытыгар у сахар полностью килет оны агар дем көтөрөп марам бу 1 грамма 2 хактак болар специально билем аннык ыянар болар кини весовой бу маны бу кондитерска махангатланар агар-агартар будан күстак болалар продуктовойтан аларга биле приправы шин фирманы не советую именно агар-агарга тебитин куттубут уну куябыт уну билген оховурамут оргултагыт барыта лох сып-сап оңголлар болан эти форма бутын белемнети бит кожик бутын уган белемнети бит крем бутын белемнети бит ол хен же инник түргенник оңголлар болан барыта белемнети хаянлан көрөт оргенере бийин эсе күтөбүт пузырек болоннады сахар барда улоннады сахар бакалынадык кии көрдөгүнө мана койдубут курдук боларсе мана канахана мана бутарар короче хапылата ложканан мандаканан бердаха мукадык уже все белем болла мандакай бут манда же сып-сап хамсанабыт чайный ложка аңара лимон болукта кип кыраты куттубут оны мантай бутун үлүннере бит эриктере бит көрөбүт букурдук үлүнне оны онтон бу агар бутун кутабыт тонкой струйкой олох бу миксер бутун токтоппакка туранар эми крематын алабыт бу кини убатар арибыт оны көрдүбүт текстура бутун букурду пышный болар пастакатын кутабыт тутулар опа пастака слою барда гархатабыт күскө баттабаппыт все оны бу слою барда Эттин билим анны кейін гына барпаппыт. Именно кытыта равномерный болоннаны. Битте? Мантакай бутын боланы холодильникка угаммыт. 2 час ийин уже стабилизация барар. Жаре птичкабы белем болла. Фаргатын торатабыт. Бу манан көрө чуть-чуть таксыбы дейин. Орин фарган алды. Мана көрө. Та-да! Аккуратно ман кутамакка. الحضارة اللي كاين كده برضه بجد ها بسكويت كنتك هوبا ترى انت جايبين لنا بيض كريم بقى تتعدي بلونكات والله بلي كنت تغير كنت برا مدل بما نخسي بدي متى انا كنت تنان بلي راس بزريق ترى من بها هو болар чуть-чуть көстүбүт ничего ганаш хэбби бүтди матай бите микроволновкага буларабыт уна ганаш орон тахарабыт рецепта манна канал бар эми бар хата пошагово булара кире көрөм сливки бит лагер буларабыт куябыт шоколадтан оттотор кутабыт Ini mana ketiga kena min tohtota ya kemarin. Pacok orang kemarin pun ketiga kan tohton ada. Hari ini ngaju. Nah, bahas pola ni kini pacok pola kamar. Orang jujur kaya
5 штука будет каналиха. Харахтын хайда ховлы көрбүтне. Хаянана. Мана уруклукта деп отыр. Посыпкага универсальныйдар серебро золото аны манган жөннах болду. Араз диаметрдахты. Аны көрүп, хайда көрдүк кени кергеден беребиз. Аны мана кылдан беребиз. Ой, нәші бұл. Тоғадай, қадәрі білей кондитерскайға өрлейдер бір. Ханан кәлім. Тортасты тұрар бұл. Мандықнар хам жөвлән тоқтарын бұғанчылар деп басып қалар. Мұнала әмлекететінен қылдан беремін. Кейчей молоко торт бұд.